Halo guys, kembali lagi. Wih, bersama pawang cilik. Ada 3 nih guys. Halo Dek Cihun, Arhen, halo. Dan ada Mas Silo. Wih, ini jadi pawang ya guys. Pawang apa mas? Pawang udan. Oh, pawang udan. Nak pawang gue apa mas? Pecut. Wah, gue pecut di pecute. Wah, pecute dua. Pecut apa jenenge lo? Pecut apa jenenge? Wah, pecut kobra guys, koyo ulo kobra. Dedek Jiun pecute pecut apa? Macan. Wah, pecut macan. Terus ini ada Mas Farizi. Mas Farizi jadi barongan apa? Kodok. Wah, Mas Farizi pakai kodok. Terus ada Mas Henip. Mas Henip jadi wih, barongan hitam. Terus ada Mas Dava kecil. Mas Dava kecil jadi barongan wah, singa kecil. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan jadi barongan wah, singa besar. Terus ada Mas Bayu. Oh, guyu. Mas Bayu jadi barongan oh, kepala macan. Abune. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa jadi buntut. Ya saiki Dek Jihun. Pecut ke? Mas Silo. Oke, pecut ke? Waduh. Ayo Mas Silo. Wes menang. Di. Ya Dek Jiun. Arhen ndi mo? Ya saiki Mas Elvan. Nek jero omah ngono lho. Iki Mas apa? Mas Dava kecil. Ayo Mas, gue singo Mas. Lebar wedi. Ayo Mas Reksa. Yo ayo pawang kecil. Ayo le. Wonge menek ganggu Mbak Meron. Yo, waduh. Ora. Iya. Wah, singa. Dah, nabrak wong. Kene. Membuat saya emosi aja. Ketake Mas Elvan. Wes yo Mas Bayu wes. Mas Silo. Ayo Arhen. Arhen mugung mecut. Nih, res yo, ayo Jiun karo Mas Arhen. Ayo Hen. Ayo Hen. Ayo Dek Jiun. Hen.
Yo Mas Farizi karo Mas Hanif. Elvan duduk toh Van. Aku ngono kuwi. Zi, mana tau? Ada emot wae. Kok meneng wae? Yo wes yo Mas Hanif. Ayo Dek Jiun. Oh, Kak. Oke, terima kasih sudah penonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.